Guess what? Ngawat na Genesis. Ni kong penlong ke jong Blei ke perthei ngam nak bu penlong April Fool. Ke April Fool ni ke April Fool ni kum tu ngam tiap. Ngawat na po Genesis amdan kata kapa kekentin ba ong bu Blei la ong tolong ke April Fool. Kata kasni April menyetok. Pejo ka jing tok jong pi ka ja shisha. Nada U Blei snai ka April Fool usha gi kon jong Blei bandan tak April Fool dei U Blei lam ler te bu ikut ko we ka hukum om menam tok menam lam ler. If you are a child of God, if you are saved by grace, there is no April Fool. New Blei should talk na open MEP ru Jesus Christ. Amen. So there is no April Fool. You are a child of God. Praise the Lord. There is no April Fool for us. Amdan April Fool yang ni. Ai ka perthai kamdan. Ngim dan ma Blei baru nyo tadi kisngi Blei thau dei klem ong tolong ka April Fool. Klem ong tungin thau April Fool. Praise the Lord. So no April Fool. Okay? Thank you so much.